агар ки вай пулдор бошад чикор бояд кунад? ин бисёр хатарнок аст ки майнаҳои мардуми моро заҳролуд кардааст. бояд китоби худаша дошта бошад, бояд аз даррондани он натарсад. با همین صفتی که تاجیکان چاپ شد همین گونه چاپ میکردن و به مردم تقسیم میکردن. در تاجیکستان به 1,300,000 خانواده کتابی تاجیکان باباجان غفورов تقدیم شده است. به اطلاع رسمی به این ترتیب دستور پرزیدنت در مورد به هر عائله تحفه کردن کتاب مذکور را پورا اجرا کردند. امر رئیس جمهور در مورد تحفه کردن تاجیکان ماه فوریه سال 2020 امضا گردید و مسئولین آخرهای مارس سال 2022 در جلسه حکومت از اجرا شدن آن به پرزیدنت حساب دادند. سلام، من عبدالعزیز هستم و شما بیننده باز یک نشر دیگر از سلسله نظرپرسی های اگر هستید. تلاش به هر خانواده تحفه شدن کتاب تاجیکان باباجان غفورов یک اقدام بی سابقه در کشور به حساب می رود. در ضمن سوال ما هم از مخاطبان این بود که اگر اقدام مذکور ادامه پیدا بکند، حکومت کدام یک نهاد یا صاحبکار و خیرخواه تصمیم بگیرد کدام کتاب را برای تقدیم به هر عائله تاجیکستان توصیه می دهید؟ جواب را ببینید و شما نیز در شرح نظر خودتان را بنویسید. به صفحه فانوس و کتابخوان ابونه شوید و آن را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. همین اقدام مستحکم شود و منتظم کتاب ها روی چاپ بیایند، نه تنها چاپی کاغذی، چاپی الکترونی نیز پیدا شوند و در همین روند جوانان نیز جلب شوند. خوب میشد اگر پرسش گذرانده شود در میان جمعیت و در اساس همون پرسش کتاب های که رده‌بندی شوند که فرض کردیم این سال کتابی که اول جای اول گرفت، سال دیگر کتابی دوم همین خیلی رفتن گیرد بهتر میشد. اگر اختیار به من میبود برای کتابی امارتیا سن آواز میدادم، رشد همچون آزادی که بسا در همین کتابی علمی است. فکر میکنم بیشتری علمان ما از این برخوردار میشدن، بهره میبردن. نظریه رشد انسان رو بس خوب تحلیل کرده است در همین کتابش. بسیار میخواستم که همین شاهنامه در همین صفتی که امروز تاجیکان چاپ شد، کتاب شاهنامه همین گونه چاپ میشد و مثنوی هم، هرچند چاپ مثنوی بسیار خوب است، اما میشد که با شرحش و یکم شرحش مثنوی هم همین هر دو کتاب اگر چاپ میشد نورن علی نور میشد و همین خدای کند که امکانیتی پیدا شود در کشور ما، در دولت و ملت ما که همین دو کتاب و مثنوی چون مشکل است، کاش که با یک شرح خوبش، انتخاب یک شرح خوب میگرفتن، هم شاهنامه و هم مثنوی با همین صفتی که تاجیکان چاپ شد همین گونه چاپ میکردن و به مردم تقسیم میکردن. من فکر میکنم نشر و پهن کتابی یادداشت‌های استاد عینی بسیار مهم است، به آن خاطر که اگر همه مردم ما این کتاب رو خواند، یکمش که میفهمند، یعنی کتاب بسیار به زبان فهمان نوشته شده است. دوم نکته در این است که این کتاب یک مخزن زنده خاطره تاریخی و هویتی ما است که از کی بودن خود در 150 سال اخیر ما خبر میشویم. با نکته سوم همچنین ادامه نکته دوم در این است که دانستن آن تاریخی که در آن کتاب آورده شده است، البته با صرف نظر کردن بعضی بهاگذاری های ایدئولوژی که سیاست حزب کمونیست آن دوره طلب میکرد، ما میتوانیم آسیب پذیری خود را در شرایط بحران هویتی زیادی که امروز صورت میگیرد کم کنیم و توانمندی های مردم خود را برای یک نوع بازدید و از سری نوع ترویج نمودن فهم و درک ارزش های ملی چی کنیم، یعنی سبب شده میتوان. با فکر من بسیار خوب می بود اگر که چاپ میکند کتاب عنصر مولوی کایکووس کابوسنامه. برای چی؟ برای اینکه این کتاب برای تربیه. اگر که ما بچه صحبت میکنیم و میگم تو انا این خیلی رفتار کن، تو این خیلی رفتار کن، از سخنهای ما و یا دیگر خیلی قبول میکنند. اگر که با کتاب میخونند سوالهای خودشان از این کتاب یافته میتونند. مثل قبول مهمانان چه باید باشد، مثل چه انتخاب کردن جورا، چه باید در شахмат بازی کنند. اگر که
пулдор бошад чикор бояд кунад? Агар ки хона месозад чӣ хел бояд хона созад? Агар ки зан мегирад вай чӣ хели зан бояд бошад? Аз куҷо бояд зан бояд бошад? Кадом хислатҳо бояд ҷои якум гирад? Барои ман ин китоби Унсур Мавлӣ Кайковус ин китоби рӯи мизӣ ҳастанд. ман фикр мекунам ки имрӯз ҳамин девони ҳофиз дастраси ҳама нест ва куллиёти ҳофиз бояд теъдоди зиёд нашр шавад ва ҳамин тавр чанде пеш нашриёти адиб воқеан ҳиммат кард ва маснавии маънавиро ҳам дар як китоби як ҷилда хеле бузург ва ҳам 3 ҷилд чоп кард. бисёр иқдоми нек буд, дар ҳоле ки як баъзе зуҳуроти номатлуб пеш омадааст. баъзе муллоҳои ҷоҳил, зоҳидони зоҳирпараст, мавлонову бедилу яъне хондани ашъори ҳофизро яъне бидъат ва куфр эълом доштаанд. ин гуна зуҳурот ин бисёр хатарнок аст ки майнаҳои мардуми моро заҳролуд кардааст. дар ҳамин ҳол бояд ҳарчи бештар мардуми мо аз ҳофиз, аз бедил, аз мавлоно ва аз дигар бузургворони адабамон бояд ҳамеша огоҳ бошанд. ҳамон тавре ки гуфтам замони китоби девони ҳофиз яъне китоби зериболинӣ тифлони мо будааст ва ман фикр мекунам ки мо мардони ҳимматбаланд зиёд дорем ва бояд ки дар ин роҳ иқдом гиранд ва ин беҳтарин савоб мешавад, беҳтарин савоби ҷория мешавад бароишон. пешниҳод доштам ки ҳамин доғистони Расул Ғамзатовро мисли китоби Бобоҷон Ғафуров, тоҷикони алома Бобоҷон Ғафуров ба ҳар як хонадон тақдим кунанд. ба чӣ хотир? Ба он хотир ки ҷиҳати бедор кардани эҳсоси миллию ватандӯстӣ дар замири ҳар як ҷавони он хонадон таъсир мерасонад ва илова бар ин маънояш осонфаҳм аст, ҳар чӣ зудтар ҳифз мешавад дар зеҳни инсон. агар ҳам хел иқдом сурат гирад, ман 2 китобро тавсия медиҳам. ба кадом хотир? ба хотире бинед ки дар як оила нафароне ҳастанд ки мутахассисони соҳаҳои гуногун ҳастанд, вале намояндаи ҳама илмҳо ҳам илмҳои дақиқу табиатшиносӣ ва гуманитарӣ, онҳо бояд асос ва моҳияти иҷтимоиро бифаҳманд, яъне ки моҳияти иҷтимоии ҳама гуна зуҳуротро бояд дуруст бифаҳманд. барои онҳое ки моҳияти зуҳуроти иҷтимоиро бифаҳманд, ман пеш аз ҳама ҳамин китоби муқаддимаи Ибни Халдунро тавсия медиҳам ва он нафари хайрхое ки мехоҳад ки ин китоб ҳам ба таври ройгон ба ҳамагон дастрас намояд, тавсия медиҳам ки ҳамин китоби Ибни Халдунро ба ҳамагон ба ройгон тавсия кунад. ва китоби дуюме ки албатта ман тавсия медиҳам бо назардошти оне ки тамоми вуҷуди мардуми тоҷикро хулқ, одоб, илм ва назм фаро гирифтааст, ман тавсия медодам маснавии маънавии Ҷалолиддини Румиро ки яке аз шоҳасарҳои ҷаҳонӣ ва беҳтарин китоби сатҳи ҷаҳонист. ин ҳатман бояд китобҳои дарсии тамоми талабагон бошад. кӯдак аз синфи аввал, аз синфи як сар карда бояд китоби худаша дошта бошад. бояд аз даррондани он натарсад. гумон накунад ки ман ина медаронам бо охир ба китоба супоридан дар кор. вай китоби шахсии худаш бошад ва ӯ бо ин китоб ҳар коре ки дилаш хоҳад ҳамонро бикунад. доштани китоб барои талаба ниҳоят зарур аст. ҳозир талабаҳо, ман чандта шикоятҳо мегирам, худи шумо ҳам мегирифтагӣ, пеш аз имтиҳон китобҳоа ҷамъ карда мегиранд ва кӯдак намедонад ки ба чӣ тайёрӣ бинад. китобҳои заруртарини дунё ин китоби дарсии кӯдакон аст. онҳо бояд китоби шахсии худашона дошта бошанд ва ҳар қадар бо нархи арзон агар бо ҳамин хел як одаме барояд ки онҳоро ба мардум пешниҳод кунад ба кӯдакон, ман гумон мекунам ки мардуми тоҷик аз ин хел инсон аз аввал то охир миннатдор мешавад. барои ман аз ҳама китобе ки
میخوام همه داشته باشن و همه اونو بخونن. این گلستان سعدی شیرازی است، کتابی که نه تنها مثال در جامعه شرقی بلکه در جامعه های غربی از روی این کتاب زبان یاد گرفتن، از روی این کتاب فرهنگ مردم شرق را یاد گرفتن، زبان فارسی آموختن، با جهان اندیشه و با جهان انسانیت مردم ما وارد گردیدن.